Peşinesinde kiçinekey точкасы бар екен. Жерге талда жүрөм, Чыңгыз акенин өспүрүмү бу. Азыр келдик. Маалыматты өзүңүз бериң, жашы кандай, кайсыл жактан келди, кандай аттарга барат? Жашы боюнча Жантура Калтатай. Калтатай. Бул Бузукулдардан келген. Буяктарын эле алмаш элек. Несі құйрықтарына алмаш болды, тардың ойында. Базарға барып алдым, Өзгөнден алдым. Өзгөндүн базарынан алдыңыз? Өзгөндүн базарынан Гөнгө тура келди. Ал аркасы бите жакшы келди. Буяктары, келлелери. Эч жеринде айыбы жок экен, Бар жок, таза, ден соолугу таза. Таза кыргыз деп. Өзүбүздүн эле жылкылардан. 5-6 тайдын арасынан тандап алдыңыз. Жакшы. Жанынан буту колун көрсөтөйүнчү. Ушундай токточу иним. Кабагын, буту колун бир сыйра көрсөтөлү. Өспүрүм сезон келди, туугандар. Мындан биягына кулундар кармалат. Mesela кулундар сатылат. Кабагы. Кулактары чоң экен. Кабагы, мойну арык экен жаныбар, көкүрөгү, буттары тик туяк экен. Жақын көрінікті болсын деп жақындан көрсетедім. Бері бұл. Мұндан bir ана секілді. Ал ұшындай тұрды. Анан, Чыңгыз ака, бұл бағаны қандай қойасыз ака? Бағасын 90 000 деп ойлағам, жақында. 90 000. Жолuna дағы өтіп бересіз, Onu kellesi hem kek kelle bayağıday. Aşıkça jelleri var da kellenmiş. Emi atası жақсы деп сатты. 5 önün içine tandап алдыңыз. Ооба, ээси hem böyle мактоосу менен алдым да, бирок негизи мага ушул нерсе жакты да. Формасы жакты да. Мына туугандар, бул Чыңгыз акабыз өспүрүмдөрдү алып сатат. Только жанагындай тектүү өспүрүмдөрдү алчу эле. Буну бирок базардан алдым деп ачыган айтып атат. 90 000ге коюлду. Келип жанынан көрүп дагы сүйлөшсөңөр болот. Экранда Чыңгыз акенин номери турат. Адрес Жалал-Абад областы, Жергетал айылында. Мына Адырдын түбүндө туугандар. Трассага жакын эле. Ушинтип бүгүн келип калды. Бастыра беріп, моняққа бастырчы. Біз аяқтайыз тауындар. Кімге жаққан болса лайктан басып, өспүрүм издегендерге жөнөтүп коебуз. Чат аяқтары дағы бар жақшы екен. Қандай ат болады, сынчылар сындап коесуздар.